Malombet ani kang sam apor arwe kecang pen baithalang so hiti lapen kaceleng atawar palang bung plak. Jeli jang apan KPLT anti-tok dolangpu Harley Hanjang kacikreng. Oki jor bangpu bangpia pon ceklo yon thom hem kang sam bengji pu ingnam rai kompen kapacita. Ada berta long penili thare harmony be non bertang ton pen arjikta. West Karbi Anglong district along patumi there hiniarni ani kang sam apor arwe ke jang ajok baithalang so haiti atowar palang bungwok aberta kat news pherang ke jason hi pen berta nang pale. Baithalang so haiti ka celeng atowar mate baithalang so pen tika kedam towar lapen baithalang so pen umru lapen longre kedam atowar palang bum plak. Labang so PWD atowar ajir dingklupen ka salam ledet ajok baithalang so rat atum kisum pen cecak nanglo lasinon kedobawa sarkar atum aphan labang so atowar prapchin pen ka salam ponji aphan rat atum chunung ripon pato. KPLT anti-tok konjunbang Harley Hanjang Jeli jang aphan KPLT anti-tok dolang pu kacikreng aberta ladak kat news along nang pale. Harley Hanjang pen Jeli jang aphan lamthe kebar atenki KPLT anti-tok avelopu kaningje ke ahok kali. KPLT anti-tok kedo angthek pini arni anta dolang. KPLT anti-tok pen hemprek aphan buta KPLT anti-tok konjunbang Hanjang pherangke aphan than pachini. Ohi ok jor bangpu bangpi atum ciklojon thom hemkang sam mate jelchar umnangji lapen suringkoi rapho adaita tunangji lang puta thereni phaike thom arni kachingki kache thana hut central rank forest sai campaign kat news aferang ke angno kaningje. Ohi ok jor bangpu bangpi atum ciklojon thom hemkang sam mate jelchar umnangji lapen suringkoi rapho adai tunangji lang puta thereni phaike thom arni kachingki kache thana hut central rank forest asai campaign kat news aferang ke angno kaningje. 20 কেজি ওজনৰ হৰিণাৰ মাংস পাই লৈ আমাৰ অফিচলৈ লৈ আহি আমি সিজ কৰো আৰু এই বস্তুখিনি আমি সিজ কৰাৰ পিছত আমি নিমখ আৰু ফেনাইল দি পেলাই এইখিনি নষ্ট কৰি আমি মাটিত পুতি থৈছো বিক্ৰী কৰা মানুহ পাইছে নেকি বিক্ৰী কৰা মানুহ আমি এইখিনিত আমি তাৰ স্থানীয় যিখিনি বেপাৰী তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰা নাছিলে আৰু আমি তেওঁলোকক খুঁটাত তেওঁলোকে আমি কাৰ বস্তু নাজানো বুলি কয় এনে হৰিণাটো ক'ত মাৰাবলৈ সন্দেহ কৰিছে কোন ঘৰ ৰিজাৰ্ভ হ'ব পাৰে সম্ভৱ ধনচি ৰিজাৰ্ভৰ পৰা এইটো অনা হ'ব পাৰে মাৰি অনা হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা মই ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা হৰিণা মাৰা মানে 3 মাহৰ জেল আৰু 25,000 টকাৰ জৰিমনা হয় বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন Non malam so apor phandina pharman bertamo ington ponik sena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके आहिरिंग तंगराक आनलो ओंगदुंगा तुमा प्राण के दाम ता दुओ ता हाइपो नंजोंग इतुंग गेम बिच किम जे फांसी जिथाम बमलो नंगी फ्रेट टू दुखलो नीलिता हेमगिमी किम बमलो सीता लाहाला बेन असप्ता नीली माथाथे आथेमा नीली हेमलो एक्स्ट्रा किपि दुंदो आथे नीली हेमगी किमलोंगे टाटा टिस्कॉन एसडी बार पेंसी किमपनलो टाटा टिस्कॉन एसडी एक्स्ट्रा सेफ बार लाके टेक्सचर आ टेक्निकल आतुम पेंसी मेसेना फैक्ट्री अलोंग सेलाम पनलो लासी टाटा टिस्कॉन एसडी बार के काइटा एक्स्ट्रा सेफ लो বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu
Thilua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ingji. Dinamo Piputat Birtalong Bangtulu, Teregato Marni Budkalaka Angtek along, Ateng, Nagaland, Meghalaya Lapen Tripura, Lalong Thomas State Alongta, BGP Amir, Paputanglo. Nagaland Lapen Meghalaya Long Ratchari Lapen Jongjong Atum Kahaya Song Lake, NPF Ingora Troxy, NDPP Kre Troxy, BJP, Krehini, NPP, Hini, JDU EC, Jongjong Independent EC, Lapen Meghalaya Long INC, Long Ingora EC, NPP Kresur Cap, UDP Troc, PDF Pli, BJP Hini, HS PDP Hini, NCP EC, KHNM EC Lapen Jongjong Atum Inghoy, Kithom Chepalong Dun. Tripura election along ta, Prikebra Soseang Hoy BJP Tum Chepahaisi, Tripura along BJP Kangnek Alum Pabat. Number 21 Borjan Constituency MEC Longki Timung PSO Atul Bora Abang Inut Santipu Karbipi Aphan Kahengno a video kachulover aputak Kat News along Birta Nangpale. Santi ke inut okor janglang alang livoreng ka johang bom hut MSC Longki Timung Aphan Birta ke NG pura kiram tang ningkan hinia prang MSC Timung PSO Bora phone number hangsit Birta chala N bom lo lapen alang livoreng mate sakuri long lok pen ningkan isi soselo PSO Bora pen kaching kikabe sita PSO Bora bang SMS pen WhatsApp pen jumeme jununo alamta lower tipusi pachini an parta kiram tang thang ni bhai koranir ket an PSO Bora bang kahing no video losi lam kang le thai hut tok dut puta Birta pachini okor jang bang PSO Bora munit hinglo tak pukik non ansi chini pinlo alangli inut aro swamunit Bora phan thang ta chui thek thera jok si jokje ong sirakli pangsai lonang pukama thapen number 21 Borjan constituency pu isi WhatsApp group to la solong alangli post det lo la so ki post pen ni aniata thang kang sayawi ing samri si thek long karbi hejan kang sai kacharap kachito dunji kali alangli phan tama pakti put an kether padopota Birta pachini sita non anta alangli kang sai longji mini puta raraphan kachong hong bomalam pachini thu Lorona tenke arlengke thenon police atum non lapen kituk dera tuma phajitami isi vetlo lasi lason kahino dagabang phophan langding jima mainte ahawakang sai padojima pura outupia bang towar chulang dinglo Birta Bangela Pansi Kanton Pon Iglo Lang Igbom Thakat Nisinam Dome Thagme Kurwang 2